Da li su u tom trenutku bile dostupne studije uticaja na životnu sredinu? Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu jeste bio sastavni deo tog nacrta, međutim, za tih 30 dana koliko je to bilo dostupno, a vrlo je upitno kako je bilo dostupno, razumete, jer bilo je, na primjer, objavljena je taj nacrt i taj izveštaj su objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata, ali oni bi isto tako trebalo da budu objavljeni i na sajtovima recimo opštine Kovačice i opštine Alibunar. Da, to bi bilo očekivano. To međutim nije bilo baš tako, prvo nije bilo transparentno jer je bilo zatureno u neke podtabove gde ste vi morali da pretražujete po sajtu namenski, znači ne može neko da izađe na sajt opštine Kovačice i da vidi, vidi prostorni plan, evo sad ću da kliknem, ne. Nego mora da se uđe u jedno, pa u drugo, u treće, i onda je tu postojao konkretno za opštinu Kovačica samo link ka Pokrajinskom sekretarijatu. Znači samo za najupornije. Baš onako ko hoće da se pozabavi time, a s druge strane opština Alibunar je isto tu nešto, sad da ne detaljišem baš što se kaže bez spiska, isto imala propuste i oko toga. Međutim, oni su ostavili rok za taj javni uvid kraći od zakonom propisanog. Opšte pravilo o računanju rokova, što mi pravnici znamo onako da nas probudite u sred noći, je da rokovi počinju da teku sutradan od objavljivanja. I znači, ako je ovo bilo objavljeno 23. jula, poslednji dan roka je trebalo da bude 21. avgust, a ne 20. avgust kako su oni naveli. Znači, oni su taj ceo javni uvid skratili za jedan dan, što može delovati onako kao nije strašno jedan dan, ali jeste strašno, jer to nije sve. Oni su morali da objave i celokupnu dokumentacijonu osnovu, to su, kažem, mišljenja i uslovi od tih 40-ak institucija, što apsolutno nije učinjeno, nikada, do današnjeg dana. I jako se dobro sećam, sam učestvovala na tim sednicama, da na našu primetbu da to nije objavljeno, dobili smo odgovor, pa možete to zahtevati kao pristup informacijama od javnog značaja. Od svih tih preduzeća, od svih. I mi smo to i uradili. I mi smo mesecima ručno, što se kaže, prikupljali tu dokumentacijonu osnovu i došli smo do rezultata da, na primer, nekim institucijama se nisu ni obratili, a napisali su da su se obratili. Onda se došlo do podatka, na primjer, da jednom javnom preduzeću se nisu obratili, iako je trebalo da mu se obrate, konkretno to su neki cevovodi, gasovodi koji tu idu, pa tako možemo, s obzirom da nema nikakvih uslova, jer im se niko nije obratio, može praktično da se desi da počne da se buši rupa za vetrenjaču od 250 metara, da bi se izlio temelj i da se tamo probuši neka cev, jer niko ne zna gde je. To je realnost, znači ako nema tih uslova. I onda su bile te sednice, komisije za javni uvid, postoji čak i snimak te prve, sad već maltene istorijske, za nas koji smo učestvovali. U Pokrajinskom sekretarijatu. Jeste, tačnije Pokrajinski sekretarijat je to organizovao kao nosilac izrade tog prostornog plana, međutim i trebalo je tamo da bude ta sednica i trebalo je da bude jednog dana i tačno određeno, čim se da je bio 26. avgust 25. To je takođe u formi oglasa koji se objavljuje i mora unapred i to sve. Međutim, nekih nepuna 24 sata, tačnije pre nego što je trebalo da bude održana ta sednica, samo se prvo se promenilo vreme, znači ne počinje u 15, nego počinje u 13 časova. Promenjena je lokacija, znači nije u Pokrajinskom sekretarijatu, već u Pokrajinskom ovom zavodu. Je li to nešto što je uobičajeno da se dešava ili ne? Ne, prvo nije uobičajeno. Drugo, ne može 24 sata unapred. Ima tamo pravilnik o postupcima kako se sprovodi javni uvid i tamo lepo piše mora najmanje 5 dana pre održavanja, pre zakazanog termina, upravo da bi ljudi mogli da se pripreme, da bi mogli da dođu. A šta bi moglo da stoji iza toga, šta misliš? Po meni, jako se žurilo sa tim programom. Samo brzo, samo da bude brzo gotovo i sad mislim da niko nije ni očekivao toliki odziv građana i da će ljudi da se usprotive, iskreno uz opravdanu bojazan da će to da uništi
ovaj kraj u smislu ispoštivanja poljoprivrednog zemljišta, nemogućnosti obrade. Pa to za one koji možda nisu informisani, za naše građane, mogla bi da kaže zbog čega su se ljudi uopšte bunili, šta je bio problem, da li je problem sam taj vetropark ili ta netransparentnost u planiranju? Građani su se bunili, i mogu da kažem na što su svoje primedbe bazirali, na čemu su bazirali moji klijenti, jer u druge iskreno nisam imala uvida osim u onom krajnjem izveštaju, gde je onako, da kažem, sumirano. Konkretno udruženja poljoprivrednika, jedno i drugo, najveću bojazan zasniva na tome što to ima, da kažem, generalno vetroelektrane na poljoprivrednom zemljištu nisu prvo uobičajene u svetu uopšte, jer se naročito ne tako, kako bih rekla, tako velikog obima. Primjera radi, slična vetroelektrana, sličnog kapaciteta, broja i veličine tih vetrogeneratora je izgrađena u Velikoj Britaniji na 120 km od obale. Znači ne na poljoprivrednom zemljištu, ne kod naselja, u moru. Znači nema ljudi okolo na 120 km i tako dalje. A ovdje je u pitanju poljoprivredno zemljište i oranice visoke klase. Oranice visoke klase koje neće moći više da se obrađuju na isti način, verovatno kako su to mogle ranije. Onda oni su izrazili bojazan, već neki povedeni sopstvenim primjerom, to je sopstvenim iskustvom sa već postojećim vetroelektranama koje rade, dakle ljudi koji već imaju vetroturbinu na svojoj parceli, gde kažu da ona ispošćuje zemljište, da ne postoji mogućnost stvaranja rose, da se zbog nemogućnosti stvaranja rose neki mikroorganizmi ne razmnožavaju, pa da se ne stvara humus, a humus se oduva svaki put zbog toga što smo na košarskom području. Erozija zemljišta, ja? U prevodu postoji opasnost da će ovaj teren postati pustinja u jednom trenutku. Možda ne za godinu, dve, ali možda za 20, možda za 15, možda za 50. Pitanje je koliko su ljudi generalno toga svesni. Tako je, jer nije to samo ta jedna vetroelektrana. Mi ih već imamo 3-4. U planu je, čini mi se, još 8 na području Južnog Banata i ukupno bi trebalo da ima oko 800 vetrogeneratora na našoj predivnoj oranici Južnobanatskoj. I trebalo bi da obuhvati, čini mi se, 20% obradivog poljoprivrednog zemljišta na ovoj teritoriji. Da to nije sve, govori i to da imamo sukob zakona. Znači, po zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište koje je 5. klase i bolje, kao što su ovdašnje oraničnice koje su pretežno 2., 3. i 4. klase, ne sme da se koristi ni za šta drugo sem za poljoprivrednu proizvodnju. S druge strane imamo zakon o planiranju i izgradnji koji kaže da može da se gradi i na poljoprivrednom zemljištu, pa sad tu postoje tačno, da kažem, osnovi po kojima bi to moglo da se uradi, na primjer da je, ne znam, projekat u opštem interesu i tako dalje. Međutim, Zakon o poljoprivrednom zemljištu je lex specialis, u smislu on se posebno i konkretno odnosi na poljoprivredno zemljište, dok Zakon o planiranju i izgradnji reguliše delatnost. Dakle, da kažem, aktivnosti. Šta može da se gradi. Tako je, i kako može da se gradi i tako dalje. Po meni, ako jedan zakon kaže ovde ne sme da se gradi, može ovaj drugi zakon da kaže šta hoće, moramo da primenjujemo ovaj, jer se on baš samo na poljoprivredno zemljište odnosi. I iz tog razloga i još iz brojnih drugih razloga, pre svega zbog tih kršenja propisa o transparentnosti i učešću javnosti u celom postupku, ova 3 udruženja koja sam navela su me angažovala i podneli smo sad pre par dana, tačnije 18. februara, inicijativu u Ustavnom sudu da se taj prostorni plan koji je u međuvremenu donet oglasi neustavnim i nezakonitim. Tražili smo i privremenu meru po Arhuskoj konvenciji da se privremeno obustavi primena tog prostornog plana, dakle praktično da ne bi mogli da se dobijaju lokacijski uslovi, građevinska dozvola i tako dalje, da ne bi došlo do nepopravljive štete, već ne samo po građane, nego i po tog investitora. Jer vi onda s druge strane imamo investitora koji se oslanja na jedan neustavni i nezakoniti prostorni plan i koji će da ulaže i da radi i tako dalje i da ima određene troškove i on će biti na gubitku. Jer taj prostorni plan po meni kao jedan propis, jer on ima faktički snagu propisa, ne može da opstane.
iz brojnih razloga, ne bih sad, što se kaže, da oduzimam vreme, ali to je Pa toliko zanimljivo toga. je da građani prosto znaju tu informaciju, jer te vetrenjače su nekako na početku, kad je tek počela priča o njima, ljudi su nekako imponovalo im je, čini mi se da je bilo i stvar prestiža da baš na njihovoj parceli se gradi vetrenjača i tako dalje, to je bilo moderno tada, ali verovatno je to drugačije, na drugi način rađeno i mi smo čak postali prepoznatljivi kao opština sa vetrenjačama i zaista to malo i onako romantično izgleda kad neko dolazi sa strane, ali opet bitno je i kako se radi i kako to utiče i u kojoj meri, kao što si rekla, se to pravi. Mora se uzeti u obzir ne samo konkretan projekat koji se radi, već mora da se izradi, to je naloženo da se u nekim kasnijim fazama uradi, ta studija kumulativnog uticaja svih tih postojećih vetroparkova i onih koji su u planu na ceo ekosistem, znači, jer nije samo opština Kovačica i samo opština Alibunar, znači tu imamo jedno celo područje Južnog Banata koje niko nije izolovan, znači sve to utiče jedno na drugo, pa će, nadamo se, u nekoj kasnijoj fazi to biti urađeno, dakle sve pod uslovom da taj prostorni plan i zaista počne da se primenjuje. Znači sada se čeka da se uradi ta nezavisna studija, ja? Do toga smo stigli, ja? Pa ne. Ili nismo još? Ne, nismo još. Po mojim saznanjima nismo još. Sad ne bih znala, zaista nemam informacije šta je investitor preduzima. Njemu je taj prostorni plan trenutno na snazi. I na Skupštini smo dobili tu informaciju da je sada na redu, zbog svih tih primedbi građana, da će se izraditi nezavisna studija uticaja na sredinu. To je naloženo u fazi takozvane izrade tehničke dokumentacije, što je, da kažem, na investitoru. Dakle, ako investitor sad reši, evo idemo u gradnju, on će morati u toj fazi te takozvane tehničke dokumentacije da izradi i tu studiju, pa ćemo videti sad i pitanje ko će to da izrađuje i tako dalje. Ali ono što bih još htela da tu naglasim, jer to mislim da građani treba da znaju, da mi nismo istrčali pred rudo kad smo se obratili Ustavnom sudu sa ovom inicijativom. Naprotiv, polovinom novembra 2025. godine ova 3 udruženja su se obratila i našoj opštini. Naime, za postupak ocene ustavnosti i zakonitosti imamo na raspolaganju 2 mogućnosti. Dakle, postoje ovlašćeni predlagači, među njima je i opština kao jedinica lokalne samouprave, koja kad podnese zahtev, Ustavni sud mora da počne da razmatra. I Ustavni sud prosto mora da zauzme, ne da zauzme stav, nego da donese odluku o tome šta je opština podnela kao svoj zahtev. S druge strane, građani, bilo ko, zainteresovane javnosti i tako dalje, mi nismo ovlašćeni predlagači, mi možemo biti inicijatori. To praktično znači da mi podnosimo inicijativu Ustavnom sudu da on po službenoj dužnosti pokrene postupak ocene ustavnosti. Znači, mi smo jedan korak iza toga. I sad udruženje, jer su nekako s punim poverenjem, da kažem, pristupila tome, obratili su se prvo opštini, dakle, sa inicijativom da oni, to jest da opština inicira taj postupak i da pokrene postupak pred Ustavnim sudom, međutim mi na tu našu inicijativu u opštini nikada nismo dobili odgovor. Nikada. Da, to je indikativno. Da, i niti su pokrenuli postupak u mojim saznanjima, mislim to bi se već verovatno znalo. Vidjet ćemo kako će se završiti ova priča.